Donald Trump at hupo sa trang chuan until tu mahlotlin hmain indo ti to pantum ang tho thang ina ngai thea nik hat poliam hmain Iran vauna deng khong tak mai asoi chuak lea ahun tia maral leklek tia indo ti top tura in biak na thataka kalawangin ninga chunga tan avauna chu son hlata ni e atile to Iran Foreign Ministry ro chuan in biak na hi rampani in kara aum lo thu an soi ve thunga ne in rin nilama boruak in mungdana indo naram ri atret zau zela sipai teleral thuam te chawani to lo mi puini tin mamo tuithiang himle kol phetha te chu be theya an chua US President Donald Trump chuan Iran chu darkar somli pariat chung huna peya hemi hun chung hian Strait of Hormuz tui kong an hong lo ani chuan Iran rama power plant lian berberte anti chiat vector tho puanga Iranin an changlet ve ngal min ka pani chuan Israel baka Middle East US ho pui ramte tuiti thiang hlimna desalination plant le kol phetha omna te chu kan be ve nga lang antia hetiang hi athlengani chuan hein dona hian mi sang tam tak an thi hial thei ome anin vauna hian Middle East chawni lovin khovel pumpui chu din munder thonga ada bokane in rinizan khan US President Donald Trump chuan social media thurum le deng khong tak mai hi posa Iranin hetui kong hi ale pekturam lova a hong nga lawani chuan darkar somli paria chungin Iran power plant rang te kan kap cheve kanga alian bera tangin kan tranang tinawawa atilawang afiam thu mai mai aniang tingot chinilo US Marines le Navy te chu ral thuam lian pui tenen Strait of Hormuz lampan hian achop nai meka Trump hian hein dona hi atopa du tia soirik zau to nuwa hetiang takana a aron vaule ta thuthi khovelin makati ngal lene US President in avawatranga darkar tlem tea Iran sipai ho tu tele an sarkar roi tu te chuan achan na aron chak chuak ve ngalzat Iran Parliament Speaker Mohammed Bagir Kaliba fale an sipai thu puang tu Ibrahim Zolfagariya te chuan US in kan kol phetha siamna te abei chuan keni poin Gulf ram ranga energy infrastructure tele tuiti thiang hlimna hmunte kan bei ve nga lang siam that theilo khopin kan ti chedon ani antia he thu hian khovela deng chuak ngala Iran khatam al abinia military command tele revolutionary guards te point thu chua an siam ve ngal boka US min ka pani chuan Strait of Hormuz kan khar hlenanga kan power plant chia te kan siam that vek ma lo chuan hon anile to lowang anti ve boka mipui tornarap thlak tak thlen tu nilovin inepna le invauna hian top sela ti hi khovel du danane anin vaunang hi atak takin thlengse chuan arab thlak ngotang le Iran mipui te tan ngat phei chuan hupuram takani US in kol phetha mun ma te aka chiat chuan mipui makta duai tam tak thim noyan omdona damdoi in ten nau piang hlimle damlo na tak tak ken kolna ta na kholan man thin te chu atop thuap dona tuipam na kholte anung theidon lo boka eile in semdarna aboi vek don bokane kolphetha hi anni tin khosak phungne na inzom tlatani to wangin mipuin antuar hle dona gindo du lo na le America huana chu alian sot turanga yene adota chuan Gulf ram dangte poin antuar viawang Iranin achan le na tura ansoi tuithiang hlim siam na beiti hi angong arab thlak don takzet tuipui kamram rowa om UAE Qatar Bahrain le Saudi Arabia te hian anram tuin tur za som kwavel chu tuipui tui al paya anti thiang hlim chop pantlana heng kholian puipui te hi Iranin ati chiat sak chuan heng ram te hian nitlem te chhungin tuin tur an nei lo ngal don tinania tuitel lovin mihring an nung theilo tuin turom lo chuan chen theilo na rama achang hal theidon bokane apathumna chuan khovel sum don na tuar hle bokang he buena wang hian tuial theiman sang ngal emema in do tran ma khan zem khat dollar somsari velania tuna chuan dollar zale paruk velani to Europe rama chuan gas man po za som thum panga velina sang boka analyst te chuan Trump avau khan na rorum tak hian global market a Black Monday an ti mai
sumdona tluk chiat na athlen thei hial ninan soya voin lama stock market te chu ahniam ngal roi reng bokane tuikong poimo Strait of Hormuz hi an khar khip tak em ti zona lian tak om boka Iran official te chuan a in khar khip love antia UN Maritime Agency a Iran nayo Ali Mausavi a chuan tuikong hi Iran mel ma te ti lo longdang zong tan honane Iran sipai te nena in ron tlangin him takina kal thei tina soya an sipai thu puang tu poin kharani lo thu asoi ve boka ma se thil ni na taka chuan long nei tu le long insurance company te chuan he tuikong hi an nai ngam tlat lo in do na a thlen me ka wangin insurance premium asange mema palpo chi le missile te tuikong a hian a hlau omreng boka wangin tuma huai takin an kalngam lova chuwangin Iranin kan khar lo ti ma se ataka kharang chia thawane hetila hian zawka kara teran khopui chuan kol phetha an nei lo tran meka Iranin do thlona te an chebok niin media lamin an tarlanga Israel sipai te chuan voin hian teran khopui chung le a chevela thlotheina tangin beipuian thlak thar le a teran khopui leili Piruzi Street Heravi Square le Sahid Bai Highway vela thilpuak ring tak hriatane he beina hian kolphethan semdarna hmun poimo te afu ngei hriatane ya chuwangin teran khopui hmun than khat chu thim hnuaya anom me kani Trumpa vau khana ding me kara Israelin an beileta ka wang hian Iran hian an vau khana te angin Gulfram tuile power plant te chu a beilet ve ngal don empty chu voin lama khovelin lauthong takin a thlira kanram sana voin tlaya khan Trump chuan Iran kol phetha mun ma ti chiat an tumna hi Iran nen inbiak na nei hnuwa ninga chunga tan po khotlaya ni thua puanga Trump hian tuten nen nge inbiak na nei soichiang lo ma se an sarkara mit harte nina tarlanga hewang hian sipai te chu Iran power plant beri lo turin riatira engtin zel nge indona borak hi a in lum le don ti chu khovel ngai chan ber animek bokane Trump hi rin lok thia mahar tak zeta a phung lung boxi thil la chu ti theiro boxi a ni hni kha thil thu leka boruak a in thlak dang lam zung mai ane Iran chuan Trump hi athu soya tanga nung tol ninan pu ve thung bok Iran hi an zuwa mangotan ni lo tila an hlo om thei dan an hriatang kha an lo ni tak viau ati thei boko me Israel le US sipai te chu danin Irana an beipui thlagna an missile ka chuana zathum chuang an ti chatoa hei hi missile ka chuana anin chop za somruk atanga somruk panga vel ni tura an ngaya atira missile an ka chua chu za som ko vel zetin atla hniam to boka mase Iran hi an tumain an de khir tialang chhota zel mai March ni somni pakhat inrin ni zana tang khan Iran hian an theina an la hlo zia anon pholang vea Israel chimlama mi dimona le aratte an beile theitlat engtin nge Israel in ven himna thra Iron Dome le air defense system thatak te khan heng missile te hi adan theilo ti zona lian ngal hlea chubaka chuan Iran hian Europe rampumpui Asia po India ram thlengin an ka pha tianlantir tel boka engtin nge Indian Ocean leilia om Diego Garcia clear card thlenga Iranin anral thoman ka thei heng zona te hian US le Israelin Irana anthil tum an la hlen chua lo zia atilang chiang hlene March ni somni pakhat inrini zana nia dimona le arat chu thok le khata meya le thilpuak rin atua mup maya missile pahnia ka fuanne dimona hi khopui narana ni lo Israelian nuclear al thoma cherna mun nia hriat Simon Peres Negev Nuclear Research Center omna nia Israel rama anven him thatber te zinga meniin Iran chuan anon khoi theitlat Iran state media te chuan hebeina hi hemini veka Israel US in anrama Natanz nuclear facility a puak theithil lian tak mai chi an thlak chan letna ani thu an puang ngal bokane hemizan hian Iran atangin ballistic missile lian le hlawom tak an thlo chuaka heng missile hian puak theithil rit tak a pai boka ral khel darari in mipui anin saseng viawa
Mase khoila yang etlak don ti kha hriat the ni heklo le a him lo lai omzi nga to fu anei nuala mi za somsari panga velin liaman tura an Prime Minister Netanyahu chuan thi anom lo hi amak hle ati hial zoka in le lo po tam taka chia a then phei chu achim teu hle Iran hian aladu tok mai lo nimin atangin aratle dimona atangin Israel khopui Tel Aviv lam hoin achelea anral thuam chuate hi ka thla ka harfu ni na lang boka athen chu ngil taka thlok lova thlok koi zar zar chi ka thla kharzet turte neya an ballistic missile po sang taka hanin vora chuta tanga atla thale chu munenge mozata pheldar chi te ni boka missile an ka chuate hi amangin atam lawani mai thei mase ka thlak lova oma piang kha Israel tan mual phona Iran tana hlotlin nani eba ka hian marlama tangin Hezbollah te chuan Israel hi anbei vereng bokane Israel sipai IDF chuan thil thleng hi zebrol ani lo wangin an puang zar zui ngala sipaya an puipa ber Brigadier General Afi Defrin chuan Iran missile te hi an radarin a mulok ngeya dan cha tumin interceptor an kap chuak ngei tia soya masa interceptor te chuan an thil tuman hlatlat hei hi Israel sipai te chanchina thil thleng kha tak mai ania Israel hian heng missile ron thlok lu te hi za som kuai mo ayatame mo chu akap thlazi thrina Defrin chuan Iran hian ral thuam thar anon manglem lowa mase kan ka thlak theilo dan hi injirna tan kan mangdona kan chui chiang me kaneti engwangin ngen hlo cham tia hian chan pahni lian tak kom theyo me pakhatna chuan cholkar thum chung te me mai indona akal to wangin Israel US te hian interceptor missile manto tak tak te hi an mangzo trap to ni theya hei hi achan bulpui beranga yene nikuma Iran nena nindo trum khan interceptor hi an mangna sa hlea athun khale konga asiam chuaza tina dai boxi lova chuwangin Israel hian an khek viau wani theya indona hian reizo ka odon ani chuan interceptor te hi renchem takan man atul boka Iran missile ka thel turte ka phlatur hrim hrimin anmamo zat an chua phallo ani theyane apanhina chuan Israel Air Defense System te hian Iran missile andang chat zo meulo ani theina lai ombok Israel in vena hi athua thi pinanda anming than puiber Iron Dome chu missile clock toichi Palestine atanga Hamas hovin aron ka chuate lodang tu turaneya hei hian na thok thatei viau Amero chu Iran missile hlate khuwa tanga lo thlok lo vena tan chuan atlak lemlo hemipona hian Davida Virvom cruise missile te medium range rocket la missile lo kap thlatu turte aom lea apon loi bera chuan ballistic missile ka thlak na tur Arrow 3 Israel US in dollar tluk la dingon tel senga an siam om lea hemi puitur hian America ta that chu an mangtel bokane Iran missile veng tur hi chuan Arrow 3 hi apoimo lai berle Israel in ven na thalo lai berania Arrow 3 hi a interceptor amanatovin siam chung rei emema an mandon poin sipai lam chuan thuble puangzar lo theyang berin an chua thin boka arat le dimona vena tan hian Arrow 3 hi an manglo near report te pom nge hengin vena te hi khopuilian mihring chen tamna lai le mun poimowa te man tura da ani deuh ber thrina ne Iran hian karthum chungin Israel ama hian ballistic missile zali borvel an kap chuak to chungzinga pali chu atlang theya civil mi som panga chuangin nunan chan pha Iran missile zinga chuan apheldar chi hi dan harsa berangai ani boka heng missile dang chatur hian atmosphere chunglama ka thla ka ngaya chumin nuai leatanga mel tamwak lawan thlen to chuan an pheldar toin dan ngai na om to thin lova interceptor changkang tak tak poin an ka thlak theilo changa tam hlea Arrow 3 phei hi chu athok thalo le zuala ngai ani Arrow 2 wansanga hanpuak chi an la neya han thi chil ture ro chuan missile nai taka a han puwa angai thunga chumirwal chuan Iran hian missile thran khate chu akong thlak turin thunun theidan an nei to
boruak nekna wangin an kong alo danglam ve bok nen ka thla ka harsa zualani Iran hian missile ka chua turan nei tam to lo poni mai theye mase an nei chun hian poyan la tok thei viawa tuiti thiang hlimna hmunte power plant te kan beyang tia Israel US avawna te hi palzam mai chi halani chuanglo Iran hi Europe tan po buaimap na tur khop an lo ni hrim boke Middle East atangin Indian Ocean leili lama pheilok teang Diego Garcia oma Ethler kar hi US le UK te sipai mun pui poimo maya Beetroot stealth bomber te ral thuam thatak takan dana tele sipain thiar kaina mun poimo takaneya khomwal atangin a hla a tuipuin a hual velani bokawangin himtok turangai ani thrina ne Mase Iran chuan Diego Garcia hi intermediate range ballistic missile pahniin aron kaptlat Iran ramatanga Diego Garcia hi kilometer sangli vela hlaneya hemi ma zong hi chuan Iran hian an missile ka phak chin chu kilometer sang ni vela pel lo nin an puang thina khovel poin chu tiang chu an theina chin ni an ngai mase tuna chuan an theina let ni lain an kap chuak thei tia chiang ta The Wall Street Journal in US official te thudon dana tarlandanin heng missile pahni zinga pakhat chu boruak a chia pakhat dang le chu US indolonga SM-3 interceptor mangin anlo ka phla missilin an bitum a fule fulo lamain Iran theina an phau chuak lai hi apoimo ta zoka he missile hi Khoramsar 4 class missile pok theithil ton khat don phur theile Space Launch Vehicle Technology mangchi niarin lelane Iran official te chuan hebe na hi anti ni lo tin an phangala politics le indona chuan hetiang hi thlengfo an phathian UK le US tan minka palom tia tran thei na tur andulawa chubaka chuan an missile program hi khovelin riat puya in aturu hle zok tialan tir thei ngaldona US le UK sipai mun puite hi ahim toloti anem ngetel don bokane Iranin Diego Garcia bena hi Israel chon rem changa lain khovel ma Iran hlau omzia puan chuana ta na mangzui ngala IDF Chief of Staff Lieutenant General EL Zamvirale Israel how tu te chuan Europe ram throi tu te hena enro Iranin Indian Ocean leili kilometer sanglia hla an ka thei chuan Europe khopui lian te hi an himbik reng lo antea an ka phak china hian Europe khopui lun le lian Berlin Paris le Rome te aum veka misaila hian puak theithil zang zo kan chuan phei chuan kilometer sangli aya hla aka var theidon ane Israel hian Europe ram hein dona in rol thadu vak lo te chu an himbik lo zia hriatirna tan tele US le Israel tang rual thlop tura norna tan amangzui ngal zata Iran chu Middle East Israel le US te chau do tu ni lovin khothlang ram pumpui ta na hlawom atrul phot chuan Europe khopui thlenga kap thei tu an ni tin a thedar zui ta ne indona hi alakal meka kantarlanta kangin a boruak ke ro chu ni khathil thu leka a in thlak danglam zunga khovela hong da ne ro chuan a chezongin zual lam a panzel thungane